ата жұрт Қазаватта улуу хорламны 70 жылы жетти. Жылны алыннан бери да улуу хорламны бизге келтиргенлеге атап хабар айткалай турганбыз. Алаба Биргелей урунунун ветеранларына да атап берүүлө чыгарганбыз. Кичи Карачай районда урунуда белгили болгон кесерин атларын мактаалба айттырган адамдарыбыз көптүлө. Сарыланы Танабла, Хапаланы Чечме, 3 жашпла 3 кыз асырагандыла. Жашла Хасан, Хусей, Муса, кызла Меккахан, Сапрахан, Полина. Бүгүнгү берүүбүз Танабла Чечмени кызларыны бирине туткан ишинде бет жарыклы болуп, атын Арюба айттырган миллетибизни үлгүлүү тышырууна Полинага аталады. 7 классны бошаган эдим. Андан ары окурмадар болмады. Эки карнаш аскерди куллукларын тындырга кетип турган заманда көчүрүүгө буйрук келген эди миллетибизни Орта Азияга, деп башлайды ушагыбызны Полина. Казакстанга кеттик. Казакстанда мамыкта иштедим. 5 жылы мамыкта иштедим. Харким иштегенче мен де иштедим. Харким эткенче мен де еттим, айырып башка затым болмады. Андан Жамбылский областка 5 жылдан sonra визе атамы карнашы чакыртат да ары көчүп келебиз, но көчүп келгенчигедер 8 майда кече атам харып өлөт. 9 майда аны бастырга адам табылмайт. 6 адам бастыралла. 4 шыру, 2 киши. Маол эсимде туруп турат. 2 айдан анам өлөт. Андан sonra көчүп келебиз. Жамбылский область, Луговской район, село Луговое. Анда иштегеним чүгүндүр. До 51 года 48-да, 47-да келебиз Жамбылскийге. 51 едери ишлейме, андан sonra үйленеме. Хубиланы үнүснү жашы Магомед бла, Сарыланы Тананы кызы Полина үйдеги курайдыла. Хубиланы Магомед миллети бла биргелей халкына керек күндө өргө копканды. Казаватта ал сафлада барып, хорламлы да болуп, адамларына Орта Азияга кайткан жашланы бири болганды. Biz мындай көчкөн саатчыкта ол жаралы болуп нарсанада жатып турганды. Я еще мен аны таанымаганмын да. Артта хабар айтет, мен санаторий профсовет кассада жаралы болуп турганым. Сау жери жок эди. Целый металлургический завод муну этинде деген болмаса, алай за немеси жок эди. Ну, жашадык, ол да неме Керчь ми дейсе, Севастополь ми дейсе, ну барын айтет. Ата журтубузга кайтырга мадар чыкканында Полинаны жаңыз карнашы бла жаңыз эгечи кайтадыла ызларына. 57 жыл Магомед бе Полинаны үйдегилеринде да уак сабиле. Ол замаллада эсигизде эм терен ыз койган зат не болган эди деп сурабыз Полинага. Но анда не зат акылыгызда калган дегенликке жаңыз да хоу кайтмай калган да бар, кайткан да бар. Кесе повестка алып кеткен экинчи карнашым бар эди. Хусей бери памятникке түшкенди. Аллаха шүкүр, булайга барабыз да, карайбыз да, кетебиз. А Хасан 43-ине апрелинде ми кеткен эди, мартында мы кеткен эди. Он без вести пропавший. Ол кайтмады. Sonra аны да жаңыз не немемде
Karnaşım bula men kalgan ek. Geçim, bir geçimde Jambulda öldü. Ekinci geçim beri alıp geldim Zoldamında öldü. Ne zatqa kuanırga, ne zatqa nime. Жаңыз kesimini savo sen жаңыз can kalsa da anga kuangan etet. Ne kuanganımda da ho musa katımda da брат хоть со мной. бойда көчүп келебиз да сразу Покунсыртта түкенди берели, түкенди иштеп башлайбыз. Түкенди 61-де көчөбүз Первомайскийге. Мол Первомайскийге келген жылымдан башланат мени да ишим. Мал түкенini sizge қалай берген? Қалай бергенлерин айтайым. Кызыл Покунга атанын эмеси биле туган жерине ары бардык да Кызыл Покунга. Красновосточный сельпоэт Кызыл Покунну обслуживать эткен. Баргалай сразу мыңа айталла атага түкенни принимать эт дейли да. Түкенни алат. Мени да башка немем жок, 7 классны бошап мамык була чүгүндүрдө иштегенне болдум. Было желание ишлерге түкенде. Сүйүп иштеп башлаганым болур эт. Я не отрывалась от андан кетерге излемедим, жукка башка неме. Айтканларын толтурга күрөшөйүк. Масласы Первомайскийни Малы Карачайны жабышлак немеси деселе, Элтаркачка дери, Марага дери, сельский советта Борлакова Ленада биргеме жау жыярга барып турдук. Гакы планды толтурабыз деселе, отыш орус эллеге барда Аргашоков Габидинес ишлейт, Красновосточныйды. Аны кызы Александровскийде жашайт. Аңа да барда закупочный гаккыланы жийда кел. Толтурга күрөшкенме. Комсомольский билетни берген еді Узденов Борис Джамашевич в 43 году. Но комсомольский билетте калганда колумда калмады, көчүрүлдүк, баш эттик. Маны була барат. Ишим. 57-да келебиз, 58-да түкенни алабыз Покунсыртта, иштейбиз, 62-да бери көчөбүз. Первомайский рабкоп, Учкекенский ПРТ, Терезинский ПРТ. Аны була бардым 46 лет. Сарыланы Полина иштеген жеринде бет жарыклы болганды. Ишинде уста. Эмдахар куру да алга болганына, жетишимли болганына мабуккадар кырау саугала шагатлык этедиле. Аланы араларында орделле, медалла, мактау кагытла, разылык билдирген кагытла дагы да ала кибик көп зат. Bu kadar savgağızın içinde en bek kuandırgan kaysı edi? En bek kuandırgan ocağını kelip işlep başlanan nemelerden başlagan ele. Sabile de boluşu ele tükende, o tükenge mıllığım atkanım bula, Sabileni de koymayayım, okugan deyte ele. Kelip vykladka, raskladka, kaydam ценник zat barına karagan biri, bir жаңыз biri boluşmay koymaganda o 7 Sabiden. Alanı kişileri ullu. Kuanırça, karal da unutmayın. İşledin else, işledin dep koyup olturmayın. Первая была благодарность.
задостигнутые, трудовые. Аңа қуандым. Ну, а потом пошло-поехало, қайдам бір-бірізінен болғанда түзік ертіс айтсам да, ну, есіме бөлмейм мабу ет бірінші. Не затты бұл? Отличник, потребительский. Ол еді. Сора ұлы, аны берділе да, мұны берділе да деп, ну, не было у меня такой этой. Арттан қарадым бұлаға да. Ата жиғандан мен жимаған мавланы бір жерге. Ол үш қайғы, значит, етерге керекті, план толтыруға керекті, заготовкан етерге керекті, жау жиылғанда мен үсімді, закупочный да мен үсімді, один магазин Первомайскийде сөзден. Ну, ответственность ұлы еді, ішлерге күрешейік, башқа зат осы билеп ала болмаса башқа зат ақылыма келмеген. Аны бұла күрешкенме. Но бір жерге жиылған сағатта қаралда сау болсын, барында отмечать етіп етілген есе. Мен да қаруым салғам. Адам айырмаған ма? Адама, ма ол ала етті, бұла етті демеген ме? Студентлер да 600 студентов техникумда оқып тұрғанды. Заочно да келіп тұрғанла. И председатели, и это возрастлары болған адамла. Барында күніне сөз үші құп құру, хлебная продукция 700 булок жетмейді. Я должна бы аны толтыруға керегім. Кеч демейім, ерте демейім, пекарняға барып, өкмегім жетмеді, ол керекті, бұл керекті. О заманда қиын еді. Выбрать етмеген товарыңа уже нас наказывали. Я должна была выбрать, распродать людям. Но миллет мабу төгеректі, район болсын, қалған болсын. Мақтап айтырық тұрме, уважали, и я их всех люблю. Бір жаңыз біріне мен қыны не кеттің, алай бұлай етті деп сөз ешітмегенме. Жашау бара, бұла да жашауны қиын да, тынш да, жарсулу да, зауқу да заманына түбегенділі. Алая, қарачай адепні, қарачай намысны, халал урунуну жашау жоруқ етіп, 8 балаға да жашауда орын айырғандыла. Қазаватпа көчкүнчүлүкнү төлүсү, ачылык, жалаңачылык көрсе да, жашауну чархыбла энишке түшсе да, өрге минсе да, көлү ток болганды. Урунууну да, рахат жашауну да, нени да багасын билгенди. Ол төлүнү адамлары бара-бара бір кыйыныраак болумга түшсе да, колларын энишке иймейин алга, куру да алга деген сөзден айтып, артқа турмагандыла. Барнаңларға күрешейім. Кимге не керекті, кимге қалайды. Ну, ответственностьны мен кесіме алдым есе. Ну, мен да не терге керек ме да? Толтырға керек ме да? Ну, башымда ол еді. Ансын, артық мен кесіме деп та жашау ете алмағам. Иште, урунудан sonra да Полинаны адамлығы улуу болганы үчүн аны таныганла, адамлары, теңлери